Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero atandukanye yakomeje kugenda hwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga yaba Twitter ndetse na Instagram mu Rwanda, avuga yuko Karasira Aimable Uzaramba yaba yaritabye Imana aguye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Gusa ayo makuru nk'uko tubikesha witwa Jonathan Bavuganeza, uyu nawe akaba asanzwe ari umunyamakuru wandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse unakorera BNB FM, akaba rero yagize ati ni igihuha butwi ati urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS Rwanda Correctional Services ati rurashimangira ko Uzaramba Aimable alias Karasira ufungiye mu igororero rya Mageragere ari muzima kandi ameze neza, ati hari nyuma y'igihuha kimubika. Akaba rero ari byo yakomeje kugenda agarukaho, akaba ashimangira ko rero uyu mugabo wahoze ari umwana muri kaminuza y'u Rwanda waje guhagarikwa na kaminuza y'u Rwanda kubera amagambo akomeye cyane yaramaze iminsi atangaza akoresheje imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube. Kuri mbona ni igitangazamakuru yari yarafunguye cy'umuyoboro wa YouTube, akagenda aranyuzaho amagambo akomeye cyane anaje gutuma atabwa muri yombi ashinjwa kuba ayo magambo harimo ayo ayapfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no guhishingira jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, biza gutuma atabwa muri yombi n'inzego zifitiye ububasha. Kugeza ubu ngubu rero akaba akomeje inzira zo kuburana, akaba rero agiye no gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rukuru nk'uko mu minsi ishize byatangajwe. Uzaramba Karasira Aimable wahoze ari umwana muri kaminuza y'u Rwanda ukurikiranwe ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, akaba agiye gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rukuru ku itariki ya 25 Ugushyingo 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje bidasubirwaho ko rudafite ububasha bwo gukomeza kuburanisha urubanza rwa Uzaramba Karasira Aimable, bituma rurwohereza mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza amajyepfo y'u Rwanda rukaba ruteganya gutangira kuburanisha urubanza rwa Karasira Aimable ku itariki ya 30 Werurwe 2023 saa 5 za mu gitondo nk'uko bigaragara ku rutonde rw'imanza ziteganyijwe kuburanishwa muri uko kwezi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishaga uru rubanza rwasobanuye ko impamvu rwiyambuye ububasha bwo gukomeza kuburanisha uru rubanza cyangwa se uregwa ibyaha ngo nuko yabikoreye kuri YouTube kandi bikaba bifatwa nk'ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga kandi byageraga no mu bindi bihugu. N'ibiganiro byatambutse ku miyoboro ya YouTube irimo Kuri Mbona washinzwe na Karasira ubwe ndetse na Murabyo TV wa Agnes Uwimana Nkusi. Mu maburanisha atandukanye Karasira Aimable yakunze kwanga kuburana asaba ko yahabwa igihe cyo kwivuza kuko afite indwara zirimo n'izo mu mutwe. Kuri ubu rero akafungiye muri gereza ya Nyarugenge mu Mageragere kuva ku itariki 30 Kamena 2021. Leta ya Uganda iriko irategura kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nteko zizoba zigiye mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ignatius Bahizi aratubwira inkuru y'imvaho. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere nibwo amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'ingabo za Uganda yafatiwe hagati y'umujyi wa Gisoro n'umupaka wa Bunagana mu burengerazuba bwa Uganda yatangiye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kubona gihamya ko abasirikare ba Uganda babarirwa mu majana bari bamaze kugera mu kigo cy'ingabo cya Bunagana hafi y'umupaka na Kongo. Mu kiganiro hajwe rya Amerika, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije yemeje ko Uganda izatangira kohereza ingabo zayo muri Kongo guhera kuri uyu wa gatatu. Uwa gatatu w'iki cyumweru nibwo tuzaba twohereza ingabo muri Kongo. Manda yabo ya ingabo z'uburasirazuba bwa Afurika ifatika no gufatanya na bagenzi bacu muri Kenya gukingura imihanda, gukingura ibice birimo inyeshyamba. Ubwo muzamukorera mu buhe buce bwaho ngaho muri za Rucuro? Uzabimenya ku wa gatatu. Muzajana abasirikare bangana batari? Abasirikare 1000 batwasabwe nibo twateguye. Muri iryo jwi rya General Kuraije ritumvikana neza kubera ikibazo cy'itumanaho, yasobanuye ko abo basirikare bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba kandi bagiye gufatanya n'abandi ba Kenya n'u Burundi basanzweyo, kandi ngo bazaje ahantu hari hasanzwe inyeshyamba cyo kimwe no gufungura inzira zari zisanzwe zidakoreshwa n'abasivili. Kuraije yongeyeho ko igisirikare cya Uganda kizohereza abasirikare 1000 muri kariya gace ka Kongo nk'uko byasabwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba.
avuga ko ingabo za Uganda ziteguye koherezwa mu majyaruguru ya Kivu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mu kwezi gushize yabwijwe rya Amerika ko bari batindijwe no kubona uburenganzira bwo kohereza ingabo. Amakuru tugezwaho n'umwe mu bari mu mutwe wa M23 wahisemo ko amazina ye adatangazwa yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Uganda zitaje kubarwanya ahubwo zije kuziba icyuho mu turere bavamo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola arimo guhagarika imirwano. Ngakaba igisirikare cya Uganda kizanarinda umutekano w'abasivili bari mu duce twayoborwaga na M23. Igisirikare cya Uganda kirimo kuja mu karere ka Rucuro mu gihe amakuru avuga ko guverinoma ya Angola ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nabyo byitegura kohereza abasirikare muri utwo turere. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Abategetsi muri Amerika batangaza ko irekurwa rya Paul Rusesabagina riri mu bikorwa by'ubutegetsi bwa President Joe Biden by'uko buri munyagihugu wese wa Amerika ari mu ngorane mu bihugu by'amahanga atahukanwa mu gihugu ciwe agahuzwa n'umuryango wiwe amahoro. Ibi byashikirijwe n'abategetsi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho basobanura uko irekurwa rya Paul Rusesabagina ryagenze. Temistokle Mutijima atubwira inkuru y'imvaho. Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende ariko hari abaturage benshi ba Amerika baciwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Iran n'ahandi. Yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje. By'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina, uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi ituje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda, bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha kuba impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho, hanyuma Leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nk'uko bikomeje gukorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha ku kumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma y'aho Rusesabagina akatiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Perezidansi ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya Leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu kwa 8 k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar i Kigali azahamara iminsi mikeya nyuma akahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko ari izo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa, aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko bari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukana abaturage bayo yifashisha igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa 6 ushize, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yatanze ibisobanuro ku irekurwa rya Paul Rusesabagina. Alain Mukurarinda yavuze ko atarekuwe kubera igitugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari ingingo yavuye mu biganiro.
Rusesabagina yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 yagirizwa icaha c'iterabwoba. Amerika yari yagumye isaba irekurwa ryiwe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Alain Mukurarinda atangura amubwira icatumye Rusesabagina arekurwa atarangije igihano. Icyatumye arekurwa atarangije igihano ni ukuba we ubwe abifatanyijemo n'umuryango we, nk'uko abavoka bamuhagarariye muri Amerika babyarikiye minisitiri w'ubutabera, ndetse nabo bahereye ku ibaruwa Rusesabagina yari yandikiye perezida wa repubulika afatanyije n'abavoka be hano mu Rwanda asaba imbabazi. Abo bavoka rero